kandi bagira ngo bakozere turi kubasika cyo nawe kushobora bembezi babo ahanshonga zabo kokano shoti amatuba gateiremo ibiti umwanya gwo kubetegereza bakabaceraho baciremo kubabinga kandi bagira ngo tubeyineho kuzasha n'abahabarondere akataraka karuma abashubuzi b'ebyenyanja bibisi 15 kandi bona hamwe bagira ngo sente zikanseri kubasha bantu munonga kandi bari kuzikora makatiti nkijo mukataro mu 1982 nahizamwe ibyo myaka yona nyweti ndashumire ni mu nkurire nkayiko mukatare kuguza kavera kashiringi iganigana hati bariyo nibenda kushoza nzehi nibashabe sente zinta kubasa ndi single mom nyina abana yakinana nena yo mukatare koketi zibe tunjiro mukatare tukarugo mukatare bari kushashuza mitware 3 twashohora batugarura tukatune midara 2 bajonjeza ya 5 na gumwe konka biherehe midari 15 bajya ngo ngiye kushashura mitware 10 hasigare midara yasigara ngo kushashura mitware 5 kandi tebarebire ngo abebyenyanje bisi twineshoboza nyingi ensonga tulese mu kamera oba mawulire tusaba buyambi eri minister waffe owa local government minister Rafael Magezi nena banja asaba minister tuyambibwe abantu bano banange bendi nabo bantu 15 tuze tuwandikira kansa amabaluwa nga tubategeeza nti ebisale byatugerekera nga akatali bingi nnyo okusinzira business gye tukola atuna senka twawange emitwalo 3 abasubuzi bonna ab'ebyenyanja naye mu kutusengula baatulaga nti akatale bakazeemu ne bakazima ne bagereka emitwalo 10 ku buli musuubuzi twebuuza mu butuufu omusuubuzi oyo kuba bannaffe abalala abaali ku 2 babatadde ku 10 abaali ku 15 osanga basasula ng'olaba bakuttemu naye ate ffe ekifo ky'okukwatamu bayongeza bongeza awakiri beda watangire kushubura ebyenyanja mu katare umwaka gwa 1978 nagira ngo umurimo wo gwo kumbesizeho n'abejikuru mukaga bari kureberera ngumwenu bambinga n'abantu bashabaca mu kumwita n'abana be katari najja mu nsanvu mwekadide mwefune cyo kulya banteka ko sente nyingi zesifunamu nze nali nsasula emitwalo 3 okumala emyaka gyonna nayingiramu nga tusasula sikiringi kakaaga niwalinya 3 kwekadide nga nsasula ng'ate nzisobola naye 10 sizisobola ate kuba sizifunamu umuringo ngogumuye Kabare Robert urukansara w'ebyenyanja mu katare niko kamwe yatera bembeza abahigura omuranga bari minister Rafael Magezi amwe n'enganzi y'ihanga Right Honorable Robina Nabanja ukubahereze mikono amazi tusasula emitwalo 2,200 buli mwezi nga unity ya mutwalo gumu 10 unity ya masanyalaze ya 10 bwe tugatako sente zebatuliko okusasula singi emitwalo 10 ne tugatta emitwalo 42,200 ezo sente ziba zitugoba bugobi mu katale wonna office tutuseemu jo wano bwe twasembeyo okusa ku meeting town kiraka ne meya batugambye tugende tusasule busasuzi bwe tuba tetwagala kusasula ekinaddako tujja kukiraba kati ne tubanga tuli awo tuli mu bbanga twegayirira minister wa local government Rafael Magezi abasajja bakulimba bulimbi ebbaluwa zaffe zetuwandika tewali kye bakozeeko mama Nabanja tukwegayirira mutuyambe bannange akatale kaffe President Museveni kuwatuzimbira nga kabanaku bagala kazzaamu banene. Simon Mwijukasezi omukuru wa Mbarara City Traders Association irikumanywa nkambasita ekigombe kiri kugaita abashubuzi mu Mbarara yashaba kanso kubangira abashubuza abana nabo babase kuguma mu business abashubuna n'abafishe no banya muri tukikibasa acho ndo baza kusenga idea ngo tuba kwasa kutongeza mirundesha so nende gateka mukaserebe kuya kwasa konjera akasentaki a program twaresha tu tongere bozinga abiro para ubuno bwire tongere bozinga abiro kaya emyezi ndizo umwaka konka mwaka ubuno bwire ki tongere bozinga then tugendera passage ibyo bikiri aho ase abirebe or city clerk or rembo rwambara yashobora kukansu eteine magoba agera kukora mu katara kangu konka sente zer kurunda no mbashubuzi nezo karebera kakaguma karize vendors bona butwahire mw'imidara n'ingubushu bwo korora
tukabubaha nk'abapangisa ba kanso konke sente zo bakushashura nk'abapangisa nizo turukoresa kukamenteyininga actually venda tine cyari kushashura umukatarumu nitushashura amashanyarazi for open spaces nitushashura wo kukeyerera no kukozya nitushashura ba security akakatara ko nikakomwa line security guards ibyo byona kanso nite tukubimitinga ati nko kwamza abashubuza bangora kurata kubasa kushashura aryo mukatare umusande mwe yonka to them and we give them an ultimatum at the end of this week up to next Monday. Those who will not have been paid, they have a choice to walk out and go and look for an alternative place where they can do their business for us. We shall take over our facilities. Abashubuzi bona barukoro mukatara ka Central Market bakatandika kushashura sente zo upangisa umukwezi kw'ikumi umwaka gw'2022 konka kwihobo abashubuzi abarikushubure ebyenyanja bibisi bakashashuraga abukorema kwikirizana na kanso ikintu cyo kigemesereze kanso ibemberwe Mayor Robert Mugabe Katebezi hamwe na City Clerk kuhereza abantu aba ibiro mushanje byonka kushashura sente zona izamejgona agubara kubabanja ninga bakargo mukatare aba Sky TV agenshonga ndimatenebye izo nishonga